I pozdrav svim ljudi moji, mi smo brada gledate novu epizodu Minecraft preživljavanja. Da ljudi, kao što vidite, nalazimo se gore kod enchanting table-a i ja ću probati da nabavim punch 2 na bowu i to već pokušam duže vreme. I vidite kako ovdje imam dobrih bowova, stvarno fantastičnih, ali meni treba punch 2 samo. I to već traje nekih par minuta, pokušam da ga dobijem i baš mi ne ide, pošto imam Infinity, Unbreaking 2 i Power 1, što mi ne treba. Tako ću enchantati sad na 1 level. Dobio sam Power 1 i sad što možemo dobijemo Unbreaking 3, Punch 1. Punch 1! Pa da me neko zeza. Ništa, Punch 1 sam samo dobio. A da li je ovo realno, wow. Ajdemo, šta sad možemo dobiti? Bukvalno ništa. Unbreaking sam dobio na ovome. Ništa, ćemo spojiti ta dva bowa, Unbreaking i Power 1 ovako. Vidite bow koji nije enchantan. I... ponovo ništa nismo dobili. Da li ja ovo neko mogu da skinem? Ne mogu. Sjajno, znači ja sad trebam da idem ponovo dole do one farme. I da prvo da nađem još neki bow koji ima glup enchant ili na primjer... Osjećaj je Power 3, onako imam mnogo bova koji imaju Power 4. Ajde sad dobijemo Punch 1. Punch 1 mi treba, ljudi, Punch 1. Mene neko zeza očigledno. Ništa, uzet ću ja što imam Breaking 3 na sebi. Da, to je to, ajmo sad napravimo i idemo da craftamo još jedan. Power 2 i Power 1. Ono nigde nema Punch 1, tako ću ja ovo ostaviti ovdje. I sad nemamo ništa od Punch 1, ali zato imamo Mending koji ćemo staviti na ovu elitru i ovdje imam negdje Unbreaking. Baš gdje mi je Unbreaking? Ok, našao sam neke bowove u chestu i sad gledam da li ima neki koji ima samo Punch. I da li ga ima negdje? Fuck, ladno nigdje nema tog bowa. Da. Wow, fuck, zašto nigde nema glupog bowa i nema mi sad nigde ni knjige sa Unbreakingom. Oh my god, ovo će potret. Ajmo stavimo 2 levela košta Mending na elitri, stavio sam ga. I hajde da stavimo još samo Unbreaking, za koji nemam blage veze gdje je sada. Ok, ljudi, ja sam bukvalno pretražio cijelo selo i nigdje nisam našao Unbreaking 3 knjigu, koju sam stavio pre nego što smo otišli u end u neki od ovih chestova. Tako da nemam blage veze gdje se sada ona nalazi i ništa, otići da enchantam neke sada drugu knjigu. Ovdje imam nešto u ovom shulker boxu, nemam apsolutno ništa. Meni se očigledno ne da enchantam ni Punch 2 ni Unbreaking na elitru. Tako da nju ćemo ostaviti za sada i onako nek stoji tu u enter chestu. A sada možemo da uradimo nešto veoma zanimljivo, samo da li ja imam end ovih, imam end stone bricks, a da li imam end blokova onih. Ok, imam 30 komada što će biti potpuno dovoljno. Uzet ćemo ovaj coarse flower. I da li imam još negdje, ok, nemam nigdje očigledno. Idem negdje da ga posadim, sada ne znam nijak gdje ću ga posaditi, ali tu negdje u blizini, samo ono privremeno da mi raste, kako bi poslije nekako napravili farmu toga. To ćemo primjer staviti, evo nek bude ovdje jedan, tako. Ok, ništa mu se nije desilo još uvijek. Ovdje nek bude drugi slobodno. Da ovo brže raste kako ja znam. I nek bude za sada ovdje i treći i nek one rastu i ja ću brati. Već jedan počeo da raste. Ja imam neke frame dropove čudne, ne znam što se dešava s ovim, ali da, vidite, već počeo da rastu što je sjajno. Ovdje je moja 1.11 mašina, koja inače sada ne radi, gdje smo sad u 1.11, radila bi da smo u 1.10. Sad želio sam da vam pokažem nešto što sam radio između epizoda, a to se nalazi gore skroz na posljednjem spratu, a to je ovo. Da, vidite, obojao sam skoro sve shulker boxe što smo doneli. Ovo sam ostavio ove boje, ove plavi, brown, zeleni, svetlo zeleni, crveni, roze. I da, još dosta boja sam htio da stavim, ali mi je mrzo da ih pravim. Tako da vidite kako ovo sjajno izgleda. I sad na primjer ovdje mogu storažem
dirt sav i aj sad to da uradimo, čuzim ovako ovaj shulker box. Dođem do anvila, stavim ga u anvil, nazovem ga zemlja na primjer. Da, tako. Dođem do ovde, stavim ga, ok, slučajno sam ovo uradio, nisam to treba da uradim. Napunim ceo moj inventory sa zemljom. I samo sortujem zemlju u njega i da, eto. Bukvalno to tako radi i sad mogu da nosim zemlju sa sobom samo u jednom slotu. Čak koliko je, ovo je 27 stekova zemlje. Wow, ovi shulker boxovi su stvarno sjajna stvar što su dodali. I nemoguće da imam tako malo zemlje. Garantiram još negdje. Da, evo ga! Ceo shulker box je pun sada zemlje i mi samo ovako ga uzmemo. Uništimo i da vratimo ove item frame-ove koji su stojali tu. I da, sad imamo shulker box koji je pun zemlje, ja mogu da idem gdje god hoću i sad mi na primjer treba zemlja, na primjer evo ovdje je popunim, ja izvedim ovako, izvedim stek i popunim. Da, veoma lagano. Za nošenje. A i veoma je lijep i čudan blok, onako zanimljiv je. I tako da ću ja puniti razne blokove, na primjer napravit ću jedan shulker box koji će mi biti samo za food, tako da bukvalno ono mogu da nosim 27 stekova fooda na neko putovanje u samo jednom slotu u ender chestu, ono bukvalno mi ništa ne zauzima u inventoriju i kad je u ender chestu on je najsigurniji zbog toga ako vi umrete izgubite ender chest koji može lako da se napravi, a ceo shulker box sam ostane u ender chestu, tako da ćemo ovu zemlju držati za sada ovdje. Ja još imam jedan ender chest koji sam ponao iz enda i nemam blage veze gdje ću ga staviti i ne znam šta da radim iskreno sa njim. Ovdje mi je shulker box isto koji smo u endu koristili, njega ću staviti ovako ovdje. I tu imamo, vidite, dobre stvari, ovdje imamo protection 3, imamo dosta i diamonda, to ću sad se ok, bager sedim. Gdje su mi diamondi? Da, diamondi su mi ovdje, imamo stack diamonda, wow. Ovo mi je power 1, sad sam baš gledao da mi je možda punch 1, ali nije. Tako da imamo stack diamonda sada, što je sjajno. Uskoro bi trebalo da počnem da pravim i novi chest room, pošto ovo više ne liči ni na kuću ni na chest room, pošto bukvalno uđem i udaram odmah u chest. I ovo je baš čudno. Ovaj coarse fruit je stvarno narastao, vidite koliko brzo se širi. What? Ovo je stvarno super, napravit ću skroz automatsku farmu za ovo. I bit će super, ovaj end portal trebamo malo da uradimo nešto, da uradim sa ovim ovdje gore. Pošto ova epizoda je baš chill onako, ne želim ništa previše stvari da radim jer smo u prethodnih par epizoda radili stvarno ogroman posao, došli smo i do enda i pre toga smo gradili i ovaj beacon ovdje i end portal. I napravili smo skroz ovaj deo sa kučićima i s tim novim i villagere i sve to. I jednostavno prebrzo ide ovaj serija, tako da želio sam malo da ga sada usporimo i da radimo neke stvari tipa da izgradimo nešto da će stajati sve ove stvari koje smo dodali iz enda. I beacon nešto tako neki kao neki muzej da napravim, eto bukvalno tako. I sad ja sam dobio dizajn toga, imam ideju za dizajn neko i to još treba malo da uredim i da odredim mjesto gdje će to stajati. Pošto to će stvarno biti veliki build i unutra želim da držim baš dosta vrednih stvari. Kao što su na primjer Dragon Egg, Beacon, Dragon Head koji mi se sada nalazi u Redstone hubu i upaljenje, sad ćete vidjeti i šta to dole radi. Inače treba ću ovaj Redstone hub da updateam. Da, evo ga, kako ovako je smiješno, gledajte, wow, stvarno dobro je fora što su dodali ovo, a to je još iz 1.9 verzije, i da, imamo i Dragon Head, i ovaj Endrod sam stavio, ok, oni se nose toliko brzo lome, tu je jedan Endrod, ovdje će trebati dođe neke nove farme, i koliko bin farmu nisam napravio još mnogo stvari. Već sam prošle epizode ste mi pisali kad ću ići u Woodland Mansion, ali to će ići tek krajem 50-ih epizoda, tipa u 57. i 8. Eto, sad sam lupio. Ali tako sam nešto razmišljao zbog toga što ne želim baš da ide avantura za avanturom, već imamo avantura, build malo i tako te. Da kombinujemo epizodu da baš ne bude. Neko voli samo kad buildam, neko voli avanture, a lepše ovako da je iskombinovano. Ja sam rekao da ćemo ostaviti elitru, ali ipak sam je uzeo, ispraznio sam inventory kao što vidite gore u jedan shulker box i uzeo sam ovaj najjači bow koji imam. Da, ovo će boleti, znam, ali kada budem nabavio booster bow, sve će biti bolje. Idemo opet da se popravimo kao i u prošle epizode na ono gore brdo, pošto ono je najviše u mojoj blizini ovdje. I ja slučajno se poletao sad sa elitrom. Ok, sad sam definitivno najviše tački. I sad ću F5, iskočit ćemo, upalimo litru.
krenemo da letimo. Boost se. Tako. Baš mi lijep je pogled od zgore na ovo selo i ipak malo manje izgleda sam. Mislio sam da izgleda malo veće kada sam išao u Game Mode 3 na kopiji sveta kad nešto treba da slikam ili tako to. O da, boostao sam se dobro sada. Idemo sada u vode iznad ovih farmi. I ovo stvarno sjajno izgleda. Sad ćemo ovako malo da brzamo da dole. O, ne. Neće ispucati strelo, ajde brzo. Brzo, ne, fuck, pao sam dole. Sve je krivo, ovaj chicken. Ti si kriv, da. Nema veze, sve dok ne nabavim punch 2 bow, ne želim da se boostam jer vrlo lako mogu da umrem. A imam 21 level što i baš nije dobro da se izgubi. Posebno sam im max entity cramming game rulom za koji mi treba previše da skupim XP. Tako ljudi, hvala vam što ste gledali ovu totalno random epizodu gdje nisam ni znao šta ću raditi, ali eto, barem smo se malo odmorili od ove avanture. U sljedećoj epizodu očekujte nešto veoma zanimljivo, pošto već imam jedan zanimljiv plan šta ćemo raditi, tako da budite spremni za sljedeću epizodu. A do sljedeće epizode, veliki pozdrav!